branch on the local something masaya na dia school meeting kalau long sewa. Have you all coming here today, especially our zonal manager Anupam San and regional manager Nilabi San. Your presence are making these occasions more valuable and memory for LBS Suzuki. So at Hemi Suzuki kan branch kuluk wana mihi nem acan chin ka soi duwa hi pathian khongai na zara ezo south na mahin ka so mai kan nga amreng china chu gang chon an tan hian ezo traffic zong rong kal bela kan bom kon main showroom servicing le li the on le hi har sat em china wangin kum ngal ta khan ilai hian servicing station le best value showroom kanon hong ania best value showroom kan ti chu kan thelo mai thea ong je chu second hand so na ta kan man ni a hilai hun hi ba se kan be se yang tak chu na function thei lawa a chan chu sa hi pathuma ta kan lo sung don le to na second hand but bike bazaar LBS bike bazaar ti mai chin bo kon sin ven hi midang in an lo share customer ten an lo share thap to ani awangin second hand dei chu salama khana no kal na sa china ila bi chu min a share do lo awangin an kal ngai lo awangin duangin a function thei lo ni chuan servicing lam hi chu akal thale a pathian zara ni tin mi somnga atanga som du veli kan servicing je ta chu bang chuan min lo ngai khut sak ani ti kan share tin ke ni le company te meeting na kan neya hemi mun ma hi aya ahma aya chang tung zo ka siam kan han real ta ni a ti hian servicing le showroom chang tung tak nei siam in a lo ong ta heng hi ul bera chuan pathian mal min som na ania adole a chuan customer te lai mun ma hi min ngai koi mo sak ani ti kan share tin kan lo ba chuan tuna chuan bong kon lama showroom le servicing station kan ti thei zong kha hi ma ti ni kan ti ve thei vek to to na ni ti kha kan in shin shanga ni sela na chuan in branch third kan ne thama pure hi deliver hal kan ne ya long te ya ni ni ente na ne hi deliver kan ne do na chu mi min deliver sa chuan in kan sedem san Anupam San kan so mga tin về lúc mà sẽ review của nó các bạn là chúng ta làm program hi lại pin dan channel la info by stars channel la so me ka lai fa lo en tu de po chi kan bi ha so wa sina ngudingan aso yang khanin dila principal ka se khanin NBS in Suzuki Antran 2014 Antran ma khanin chu Antran khanin kanin an so ko so to khanin Suzuki dealership Antran no te ponin nghe kan te am to pan so pui ve han le nga ti kan sang so na te min zo china ke ni na ti ma ang kan lo chai kan lo suggestion se kan lo pe ve chung zinga chuanin zo na min zo pakhat pui no te chu te dealership Antran do na zo ma hianin ye thei zo bai zo ran tam to sia ke ni bu tran thar to kan ni sia e tin nge ma kan la kan mi ti dan ang lo dek lek te hian ti dan te om ti kha zo na min zo ta kanan sei ho ka chu ta chuanin ka ti hun lai a Mizoram a two wheeler dealership ten trong voi lo ni lo se la an cha cham de chu customer care ania customer te hi ngai ven kan lo tok lo kan valu da le the kan le to pa kan suak mo le to pa khatin kha ani dok tang pui thina ke tiang zong te hianin mai la the chuan kan dia chuan servicing lama te ko hianin tu sa no tun ma chuan kan le suak to pa kan le la khanin servicing ti le angai ti po tam zok hian kan thre to lo wa ai kong tang workshop pa te khanin en tin noi sa ka ti a si mai da kan ti china ati la shi pa han kan le e mang mai to lo ni chuanin NBS Suzuki John dealership an Antran ta ti khan an nin akal dan tu din takin mang la sawa ron leng du da piang
vậy đàn lấy đô là một số đàn lấy đô kéo lâu một còn lên lúc chuyển hàng của phi nô các anh biết đâu nhỉ thu lấy đô cái chuyện đó ai tận được con số à khá nhìn cũng đó chút ta cái lo số thì khá sẽ chậu ta thì của phi nô các rồi in khá nhìn ở đi ra công sản này kéo lâu mà sẽ công sản này cũng là khá nên bị Suzuki khá nên tăng tăng vòng sẽ mấy nhỉ khá ở đi ha step by step system là đi cái gì thì lần cần số quy ta cả khá nên cũng đi đường xa cái anh thêm chậu ta chúng mấy đi là win servicing à nó sẽ tất nhiên bạn là thấy tốt bạn số chuẩn đúng là bây giờ nên India mà hiện Suzuki dealership thì trả bé này là hiện với một giá bạn là to ví dụ thế thì anh tầm là vào India thì cũng hiện tập em mà chung gì mà chân áp biệt này là học thì hay em mà ya dealership ang zone bây giờ你个当到往因 sales 看啊诶 state 的话中因India Suzuki 我这个 dealership 咱 capital 咱可不呀你讲啊上个嘛好忙做今年做呢他底下安尼的推路往因total sale volume 你啊啥当中行去做呢今年你说这些你本身按后边推底下按照我做出那阿妈就 NBS Suzuki 的 India 人讲啊你提出说咁樣嘢啦，我應該話按照好多啲 servicing 啦嘛，個一啲差別路曼安啦，都沒有，就按部正啦，按手看呢，你不能政府沒辦法，按不鬧按政府那邊嘛，做天呢個係得按零幾間好貴嘅啊，就係啦，現呢跟水當白話，所以不過啦嘛，所以 standard 上特setting。ส่วนประกอบช่วงเวลดีลชิพอะไรก็ตัวเฮ้ยวันนี้จังยินเวลาเห็นดีลชิพวิจิงอันรันเลโดนะผมว่าช่วงเวลจู่เซอร์วิสจู่ local ตัวดินเดสเวลเด็กก็สแกนหันมาร์เก็ตเด็กก็ไล่กันเรารันตัวอามาว่าจู่ดีลชิพวิจิงเอาเห็นหลักอะไรฟังก์ชันไงเราวันนี้จังยินจังอันนี้โดนะส่วนไอ้สแตนดาร์ดสร้างตักอันเซ็ตค่ะเวลาเห็นนี่ตัดเดียมเราวินอสร้างโซกินหันกัลกุยตาเสร็จละเอาว่าชัดดาวน์ดีค่ะ同嚟做咩咩啊？就話嘿，唔知啦，公布啲啦，水塘翻嚟，所打使翻乜本地啲咧，所以啦，講一邊啦，咁樣龍溝做手機升電單，喺上回村就飛走輪盤增加，考特 M 咩啊？誒，及南順兵，龍中啲個高個飛起咗搭進，嘅大顯呢，手機升做阿家度轉啦，或者二提他理連單大顯，阿近提到啲廠商阿媽安地皮頭先所得，阿妹佢有個近寫來。Aske pa san pang ko ni juga ti apa sana ka do do mo hela hi su solai ang thau khanin ti function to do ni ti kha an sei to thoma se kan sui lang be chung chu ma chuan ke ni info bai sa hian NBS Suzuki abi takin kulikon branch ka le zel ka dura sang be kan Welcome back ke channel oh program kachukan hu angkhan ya hei Suzuki showroom thar hon na ania oma hei ke pomeron som vea min somangin chuan hei ei le in lampang an lo buat sai boka kapuar lu tukria ka ei pe ri lo kina kan ei don nia info bikes lampang una te chuan hela hi a thadong khop maya I showroom turania amha kha chuan servicing ringot ania don showroom tur ani to dona omji chu so lampang chim phei lama tanga ron dor du te tang khan tangkai le zol don em ni an showroom om dona ta hian dir thei chi sang sang Suzuki bi kha a lei thei don ni hei ta te hen an da chawa an scooter te pol sam takin ta hen lei thei to don ni awan tha don em Suzuki hi an sales hi alian ang renga ta kan boss showroom te ni don te dika chuan om je chu Suzuki hi an sales hi atam me bang hianin bongko na hianin an book to em ema chu bang chuan thela hianin servicing ti tu tan pime te po ava tui don ve ha me sa thakap mai lanin servicing om boka nga showroom om don boka takha karon report zoi om na hi kulikon ani kha nan hei US return hi kan US return so anin nghe lunch so an hoi khang kan suk thanga servicing kan en lock don ya chuan helam pang hi servicing area khan ita
เฮ้เบรกขัดนี่ทุ่มเบย์6 7เรื่องแข่งออกมาให้จังกายต้องครบไหมมันจะบ่งก่อนนะข้านี่ที่กันเราบุกเดี๋ยวแค่ทรีนบ่งก่อนนะข้านี่กันฟูลปนให้ละมาเฮียนี่ที่เองติดไล่ปนเอาประกันเทว่าปั้นเทนี่อ๋อ Suzuki product ในต่างกันส่วนให้เราเห็น spare parts สมบูรณ์ spare parts พวกค่ะอันดอร์มาไทยก็กันนี่ให้จังกายต้องครบไหมส่วนให้อมนะคะส่วนเชียดเราไปตักอินเฮ้เราที่kulit ko na chang aron sukhang han ta chuan kita kulit ko na khan mi chon veng lama chang ai kal chuan iding lama lu phei tur ro lai hi rem do na ni ma se hei parking hi kan kal ni ponin uluk de thakin park theila mumal de thakin veng chung ti boi lovin mo ka ran soi teng ha ga sum chi me chuan hei hela hi ni a la hian showroom tharan ne ha hian eng tik lai pon an dir thei kha lấy thầy tổ đó thì số tập bông cổ nó phải cao theo lâu phan bông cổ cao mình đầu tăng khăn nó cái cái đó khớp này là gì còn report đấy đó này chuan showroom thì bây Suzuki thì tắc lỗ sợi belt thu turin đủ sang na sang tắc cái na dan ang sales itu na hian all India ka sai nan ko du chu all India po pakhan na an hau char ni soal tamber ni na kamo chuwang chuan an product hi atam to viau ni ti kha karang sei bel do e tu kan e va